Yes, yenya boni di da. Yen so ye ho nto ye nda. Yen so ye wa ha ye beka sam ye kon ho ntini atwe. Ye dane ahoma so ye sintade de ahata so. Ai, sa ne ye kono. Ebusuafo medamu asepa ne no adaje eni poso enti mame ni nkomo we tew na yenya ne ntem na case no emra ne afa yentie no na asemu a me woka nyina ne se Ghana yete ye free tete ye ko school nkranketo a ye ne nam fom a ye free school ba ne ye tehwe anwem ne ye fa ye hye akire ne ye to biscuit nom sa time refresh ne ye to refresh me ye nom ne ade sabre ni nyina na yete ena HIV afedi ese o HIV ni se e graduate a eye ace na afa ye bu nkonta ne ba ukwa asanteme mu Ashanti region ese ukwa bono a ese ukwa safedi region bi e heba bi a woda eye se ye behunu ne saa eno kire se wutie mi enye nwanwa se bi ote wo nchen kra wo HIV muawa ne bi na wunim ene antiretroviral drug ya ben so ebi mo nom ebi mo so nom enka ne bone ne sen se yade ente sa ba betena wo so na ban atimi ato ne botom di sikapudu akopɛ hunuru aba se aba ye ne ne betena enti wo ato wo no waduro no bra ne beje ne nom eno so so a agire se di aban sa akɔ han kete ahemfie epe papafo ne maamefo mo banyom kro edi dwato ade ensato nsayem ebesre se odefo oba pa awiei anopai anwumrei wadawro ma waduro no wanom ama oman Ghana na eba ni sei na mi bisa me ho sei bibini ye nipa na nso ye nipa ben ya obi wo ho edu sam pempenso no kra ya na nkomo odi ni sei me de yade ne de abeto me ne de me nko am mfa ohwe me ba be cheche obi abenya bi me manya bi ne de obi abe na me busa ba ye be ne chen we wo mu asa adwene ne timi ba o mu tiri mi bisa ba ye be pa na wo wiase aye yo a esene se wanya yade boni HIV na eya na HIV na nya no nko ampo ne yade a enamu sa yade e kan eye bebre bi wo kra enim ne din ya ne ati HIV ne ati gonorrhea syphilis ya wie ebi dɔɔso enti sɛ ye ne ye bɛka sɛ woni obi kohyia na abɔ ho ban ma wapɔmuden ho hia ma nkwa ho hia wa obi wa ɔse na rɔba nhyɛ ho enye de ade ne de rɔba no de hyɛ ho a ya na enye de na mma ni bi so anya kokoduro ye so camera ne abegyina me de be ma ne de ɔde rɔba hyɛ ho a me mpɛ kra unse to fe de wudi a na ne sene sɛ ne amaye me de ya na wo satamu a na otremu kɔ na ho yade ne ba afei de nipa koro na besa tena se na wakase me de menya bi ne de wo so obi anya bi baabi a yade yi nyina ti atese a emu nipa kwaje aduro be kɔ hospitals ahodo wono ma yakɔ akwaje aduro ni nyina me dɔfo ohunu bi anim ya tese bi kura ba homache na nso so aduro ya ye kan antiretroviral drugs ya ye kan ho asem aboa bi enti nka mo ananka aboa mo nanka matena se nanka ma ye campaign bi ompese wani mbeba kora enya hwe yenka se duro ne ye nanhya wono mo num bi enkuran na omo nkonom na omo nyi nipa bonesem a wo omo tirim no omo nyi mfra omo tirim ye nyina enya asomdwie wo beje di se abusua sabi wono ma abodwa ntra brand gina kwan ho ne kora de enkwada ne 15 years nom ne 12 years ya omo so gina kwan ho emrewafo ne kora mai sankrofo ne ye sa adwuma ni nyina wi a mo ne ya ne ba ye office ye nyina ye adwuma koro ye de no to nchen obi wo ho a won target ne ho se bra obeboni ne so beto ne kwam obi wo ho a ko ba brain salon se okoyi ni ti na bibi ko pre no na HIV bai obi wo ho nso so a ade bi ne bi e ti no bi a bibi na chese bibi na aba beto ne kwam na akwa ne saa ne ba ne se ya ni bisa ya ne den woni mu se abra enya kro wonya nya HIV no kra enu ahodo bi wo ho a wadawro ma wo pe bi na onomo a ebeboa kra ma HIV no wonya bi
nanso ni nyina na yente enu ahodoa awie yansa na me ba betena se aka asem we bi no me ne me doctor kasai yansa na me ba beka bi na education ni mu ye wo enu ani bi e friend ne pep ya e friend no post exposure prophylaxis mentimi amoni ya fache me nya adwuma wo apomuden aso ye enti no post exposure prophylaxis ana prophylaxis eno nso so no eye aduro ni bi e friend ne pep eno no mo kire mu a me pa acha wa hu se nipa mene na hia yi probability possibility betimi aba se yade edi asem ye nya bi no na wa kwa akopese aduro no ko hospital ne ye de be ma ho kope se aduro no mo kire mu a onom ne 28 solid days se ne ye be ya yade no ebi enche wo ana afi so ye san wo pep yi so ye pre-exposure prophylaxis ana prophylaxis wadawro ma no so ye adura eno ne sa abre no wa agudi a wo kwa akodi ana baabi kura wo kwa akowura no we sisi wo so se aha menya bi pe baabi a mi ko wura menya bi pe eno no nso so sa aduro ni wo ho na eno nso so wa penti wo de ko hospitals ahodo no kokko kirem wo de a pass face mask doc nurse for no mon ka se yi eto de bi ani breba yemfa ferie ento nchen yemfa ni wo nto nchen na yenjiga na yenkonko pe ya somdue sene se HIV ne beba eno kra no wunya ho asomdue na obi anka hwenkira wo so wa na mana wa dwene mu enani pe we HIV droso papa yeti kromu hanom enanoa ye bise mu a security services ahodo no wono mo chese o mo kwame afa o madwuma 1300 applicants wono nyina medicals ye koye ya HIV maswa enti wo de ne yahunu o mo ma ya anya o mo ne nso e kakra ya ye kan ne yahunu na wo ko wo fie mu asese wu tie mi ana wo hwa mi wo fie honom no wono mo nso so anya bi ewunim enti wo ye me a na me ye wo a ade a me ye nyina ne se mesua ho ade because ade no ene ya ba betena nya na adwene se wo kwa agya ye wo teme nkan so a jiga ko hospital kwa ya wo test ye test no ne hunu ba bi a wo gina eno boa ma wutimi tena wi aseche obi wo se misuro ena misuro mi de mi jiga ne ko ye nkuni pa wo ho ade abebe mu ane se ye wi a wo ho a ebi adase ebra beje wo kwa afi de doctor na se wo bekan ase wo nkan doctor fo adwuma so de erade ase wo bekan ase wo nkan ne akofa sofo aba na sofo ade ba ko a result so a ye beka se wanya bi no yakofa sofo aba na ye de council aka ho afi ye sisi etrase ne ye mompa ye bompa ye wi ane ahyase ye asidanka o nyamia wone ye wo ho na se wanya bi no na su ni nyina mu no enu wo ho a enye hu ebi mo atena wi ase so many years yade no free tete omote ho omoden enti wuteme nka mesrew hunu status a se wanya bia fanuro yi nemwa na eno na beboa magana yetimi atumpon yeto aso na abusuafo asemu amidi kan ye ne se mene firstborn mobekam mobebem ti munya abotre mene firstborn ahodo ni nyina won komo na bre ni nti na me kan boso ansa na abadwafo nso aka ni nyina boso de amaw wo ye firstborn a eye pa na nso so efa ba bi due na me kan nyina no nyese bia wo ye firstborn a wo nyina ye kokun nanso emu brani mu abebrese ye wo firstborn a ayese wo na wo ye o maame na o papa assistant yemu bebre ye fa bi mu me ye firstborn enti mi hunu bi ti ye di nkomo yi na wo na wasi a wo kwan ma na empo wawo no wadwena ba wabakan ho na ne wo fam no wabakan na amfa bi mu
firstborn bebre abrabọ ne omo dreams omo de to baby because of one mo actually bo omo di omo achi omo boa ma omo mo manyini na firstborn ne nso e question mark firstborn bebre de yaw de awrewo de kom anyini abesine ni nyina omo ho ahia omo di akire na omo ho hia ye enti ene wo baby wodi kan wo saa kwada no a ti wani hwe ne fama me na ne awo fa mu no ono na nkofam ena ye nto ye ne hwe ye streets ahodo na abakan ahodo na ye survivors no mu kwa chima ahodo ensu oto aye ginam awi abo aye ginam ensem ni bebre ena wono mu di nyini yawdie ni nyina na se ye twasa bi ato wo se wono mu edi akire no esua de odi animu ne nante na hwan na adwene de odi animu ne ho bebre ye di kan wo a ahyase and the attention ne wo so nanso ebi beka wo ho a na afi eye burden wan we ye adwuma eni kwan se akwada ye eno ne ye de obeye ni nyina se wo ne edi kan wo kane soma eni kwanse ye soma akwada no enti was study a firstborn ahodo na yenyini ntam sesi ene asene ne asi abrabo kwan mu 10 because omo di wachi no nya agro na nyame kura ansa nyew sister bi aminim no no ma me ne opapa kura se wu ntam afei de bema won pe no kura na wone ne da edan wo chire ma chire mo ka chem se edun pempen so bi wo sadan no mo nsa sani ebe ya bema nduane ni beye biya obi na oche mu se mema na oni omo yesa no ba ko bi wom ne sinyina pro ne sia ahye na no mu bon na enso so ede na obeye o se eba ne sa wo kata nani ni wasi ne hwene just because say nkwada bi di na chi a e wo so make sure say o so be survive by the time o kasa asem we no watimi ahwe bia mebi anyina mebi kura ko police nyina enti mi gina so de asi na badwafo abam na ne America nyina ne se wo ye firstborn na ahye ho den bon ho so abasa nemom ade a enye bida menye bida ene se wo batu dreams atwene because one mo edi wachi no they need to survive so obi a survive a enye nyame na bebemu a obi a de ne ho beba obedwene ne ho first onwene wo sacrifice ne ho to ye firstborn a so ye oba na so ye bema ena form na nso so fa plan ne pushi na niama ebedane me se champion lecha atiefo ne ayefo ni na ya na wo di kan na wo kan HIV ana esi hwase na ya adina ye fe ni esi na ya eba ya che tete wono na ye mpo ye nkwala nkete na nkrofo ko Abidjan ekoko bo ewu bre ye bi kwa gege ko ebe bi bebre na omo yare ne edo omo ba no muti ho tutu ye si enso bi ye da Abidjan ene obi dia bo omo duane ne satam ne ne ye es nenye enso bi ya na no ma me bi ekofa ne ba ye so oni skani bi akwakoda ema skani no wode na yonti ama ne fom nyina ka bom na ha no na ha no kwa na movie na ha ntimi tie no so betimi ye esi enye skani bi na de na ye na ya ese esi bi e ba ya che se nimdi amantem satam na enye mpiesi na ne wo kan betan de ba ya che kize simpsons na no mo de benyina se nso bi na enya omo ni ade nyina se wo hia esi ho ade a ye no ye ade no ye hia esi ho ade ka wo hia ya utu nse na ye esi nkofo kwa dia tu enti na ya sabe nya brabo ne nko na di esi eba tembia me bese me se obi adwuma enipa nka benya wa bubu more yo asemu no akofa abai enu mo ni ade sebe na ya panya kura ya obi dia wo obi se dia se krokito mo ne bia wano ne ye ne bia so hwe no anwo nipa no esi de wo wa wo so wanya bi ono so wo panye no kretimi patre kowo no na ne nesi ne bia na wo yi obi ho adwuma sebe patre kowo no a doctor mpo
friends we dinya ade ana ya se no kwan so eda nkyanya se bio dem be si opa wo so opa no fo so wakisi utanye ye na enkonko bi wo ni wo kisi wo esa obetanya esa akisi enye enankwa na di esi ba yes ye ni ma be bredi ya enko di agwede da fumu ya hwe ni ye na so obi di bubu no ma na esi so akwa ne fa no etwa no obetanya esi abaya on na obi a na ya si ehwe enima bi yi o se wo hwe enkran na be hwe kumase a ba do no won kan ebi wo kumase pa those activities no ekoso pa entino eni je ne da ne saa so na no so ebeye krokasi emu ani je eni se enkran wo mo esi no sorry HIV no mo na kumase to so mienu na so na me no wo kasa yi de friends of bron friends region ya esi no echi o mo tentem e bo na ha I see wo population ni enso me na esi no se no ati atese wo ho no mo epa ana ya enipa enije de obi ankasa nye se oji wani yemo me se oji no ekwampa so na ya na enije ne ba ya na ye wura fie ho enkankan emema no wo mo epentem no se ye ma no ye condom no na ya se na esitie no aye de se ne wo sekete wudi sem enti no na ma de no na se nko di ashawu na so mo pe enwi enkanyi enti mo no wo mo pese se de wo mo be che enti wo kan se de ben ya wo mo empesempe na so na di asam so ba na ya adru ya abeya fence wo mo enumi wo hie obi a wo fefe no wo fefe na mo adru ni ti enti no wo hu so wo sai ya ni bi na so no yade no na wo bi enti na adru na ya nkaye na so adru no enya ga na ba na eto adru no yade ma ye free no ne bo so eden enne wo nya esa na ya na so ko first hospital adru ya obde ma yade ma abosu ni nsia na no na wo mo ya se do wo nya bi ne ka se ya ma wo mo do ni biom no mo ni ade nya sa yade ma abosu ni nsia na ne adru no wa yade ntuko a yade ma abosu ni nsia enti yade ma abosu ni nsia ne sa no anche se ne yade ma abosu ni nsia be ya friends won content na obi hu wani mun na yehu se ni nyina na ye no so cry dio enti na no ye mo aboso me amensa na je say won na ebidum so aye wo mo je say wo fe wo nkokọ na kokọ je dron esa na wo de ese be di do ho na ne ono wo nom ne de no mo fe ye nye ni delivery na enye yi ada edro ye free wa ko je free se no wa tua se wo de wa on tua edro delivery esi edro delivery na ya ontia na enkwafo no ya na wo mo say me de be sa obi na eye bitterness obi na di just eye nkwanhia employer ko faaye so yo ba so ye be ma wo sa di ebi ena odi asa no ena obi won so wo si nipa smesine ese menye particular person so me de be chinchina atwan wo de wa ko ye no enti be no so ese be na ya say wano so sheda e de esankofo na ya esi no enye ade papa ese se nka se bio sini wo musika no ne kwan nam so ye bai bi nyakopon fo ne bi enye ade papa ye se nka so ya ade bi se nka trans na nka ye fa dwen wo yes wo kwa prani sex and dia ese o to boase na so ne no ememma no ne ma no obia nto ne boase sika ka krenti kiki yepentem the person me chebi di say yam tria boase na yehun say money is not everything na ya de na ya obenya na ya ni ku omo kra ne eho adwendwen no ku omo chen say ya de no na first stigma no so ya ewo mo obo on mo yehun so wo esi na na ya on kama ho ani ejai wo kapa no kra on no wo fie nso kra on yo obesa aka ma wiase nyina information center enti stigma no so ekumo mo enu ti na say obi a ya se wo tim yase na wo ka bi say se wo ko check ni ade na ya wo ko check na wo so wo esi ya wo wunya ko no ya wo na adwendwen ya wo tie wo means e ho na mente ase em
amanfo ewo yade ye deadly HIV I say hepatitis B and amanfo yade a but it's na ebo ho dey ho say hepatitis ye sheda mo ho dey wo kese pa it's ebo ho dey wo chi mo ni ade no ama eni person so malaria kwampo no je malaria chi wa week no awon na akọ it's so malaria na timi mo obi anifra nana ya so enti no as I say you say sebe yo eduo no eso atika fence enwa ye de kakra be kakra bi na ya wunya no se wo no eduo no na ya sisa na no no once a day eno nso twan ese wenya hypertension wenya diabetes wodra wo no once a day pe eno nso twan obi we kwet mi otimi dwia ma mi refi so enti nya wo mo ya wo mo fon ne wo eso obi wo yo bro eduo na ya ono no age no to yo bro obi won ma wo so di to sune say wa fonte no o esa you are no kra na hwe ha no won ko ma hwe ha no e bia na say e bi so ofiri mu sa na wo mo tie tena na ya ne ye kan say obi awe ne hu so yie ko sa jana tete say na ya wo na wo ni mi twa to no enkoda ye nya from 12 15 25 ana say wo mo kra esi ne pa on so a che wo mo so na wo mo na da chi ni won mo wo mo be si anan na sada achi na wahen ebe bi won no mo ayemre no ni ade na wahen fante no enkwa no wo mu hwe yi na se no wo mu nyai sa ne ma wo se no mo mu suko ho ehia wo me ba se ade ba bo no da se abakan ne nso abakan na ya sebi o enyi obi na oyusu na abakan wo mo ya sebi wo mo yo odefo na wo mu bibi edie no na abakan wo yusu no ena omo so ya omo yusu wo mo ba wonim se dia wo kan omo yusu omo abakan wonim se omo no so adefo enipa dodo se na ya adefo ba majority ni nyina no panyi na ehunu amane na me be na ya abona ya efe no ohia no ho ahote abona efe ne se ahokyere no na ya ne ho ahote ahokyere ni ohia yi ena drum bi so yare yi ni nya se ahokyere ena di sanema we se nyina beta ko le ya wo no won ka bi enhyemu suku kra no na obekọ a chese okotone ade ansa na ya wako suku me se wo be hia akwa sesies na board ya 12 gua pampan so wo kwa achima na wodi onua nso ko suku ansa na wako efere se suku opo ba nso na ya won na sebi yo wo yo ba wo ba be no aduane won na eba be wo mi ke bi ko na ne ma mi etidwomo na akora keto won be pu obi am na ka aduane no ama no enti akora from the onset no arewo kwa shanema moya woni enije na wonu se wo muso na mo hyen to mo kokoko bi kwa na ema o muskawu obi ka he wo se ye wo asante ache no ade enwa sebe me be me ne tutua so no esi hatane ache titwa sa na mike wo se wo mo che na friends wo ko so ne ase bu moto na wo wini pu esi ade no ana ya wo hia ade ni pedrechi enti akona no wo be fia baba no aduane no wo be no so no asa ye chimbi de panimu kwa aketo no baba ye panimu wona bi twa aduane wo twa ko ne bi aduane kwa anso ne so obede no wa fa de sa no kwan sa na wada akona wo ko school a na dwunyina ya ma no warning enti na school dem ko na ya on jare woni mu hwe enti esi wo se tu me kenti no friends peer group say ya ye di agro ye se no wo de onye bio kese on lack so many things and in them na you lack so esa tell on him or her enti ni je pa no oni bi ni pedua no kwampo no enya ka enu ti nyam pese me kye ne se bi wo hia na be tu ye na brabo so ne boku ye nim onyankopon ewiemu nya ne sakrana enti ema tana ya wo mo ye o ma no mo sa no any step whatever na wo mo so ye o mo ekuru mo ma no mo sa no na ya yentwi break na enkwada no yemfo mo mata ye ho na yen adwuma ne ye responsibility no ye mo ne yenhwe ne yentutu sa ne ma no na akwa no be bua okura mpo enye se wo dane abo akwa no so enu ti no emwa esa na akwa no medication no emwa no ono ontimi hia de nkwa nimu ye kan kom so ya omu de eche no kwa pon se sacrifice se ono no musuku no ye me obi enko no ono nya de kwa won be wie kwa na ye bi kwa no mo man da bi won fiu won mo emfie no ni nyina ya reho enu ti ne ye kan se akwada de wotamo ya won nyina ya odi ne bi ye ye mtu ebo ase ye se ni akopon so be shine me da se wo fa ene de ye kwa ne double ba HIV a
ya kan hunahuna nipa obi aso nka hwenkyerɛ yɛ sɛ nuro no kure wo ma hodo unun we ye beboa ma wa yɛ sɛ unun we beboa kyɛse ye hunahuna yɛn e bi pie kura wɔn nti obi wɔ yɛ sinti wo pie kura na osuro o famie die we ya so ho yɛ adumo me da se wo fa oba pa ho oba pa ai wo fa be ku me e say me turn to ma imagine din e say to ma de wo turn to myself imagine din wo wo kura na ya ye ko ile yi kura ko busha ma yi twa de busha na kasa asante de ni ani no ma de kasa wa ya de ba pa me da se ada frefre oh solentntem waka nimse o chira nya de abetima ba mabodua tese ai Monday ka be so bia nwe vera ya chao vera shito ya tiefo ne ya helpful na ya cheche obi bia na ya na de na on so de aba no ya reporter bia na say ya listener bi wo Asafu Moonlight e friend no Peter was na de mo de aba no so ye pa de bia won kanje say de mo de aba nye tia na me bona ba so tia Asafu Moonlight ya bo aba so pa original Nigeria so bia wo bia no ke edugas e cheche mo nyina ya se topic yi de abeto abekansinsemu ana abesinsin wiem no eno ho na ye ka because education ye and education kwan so the pen asi paper so na wakocha classroom we mu na education kwa be na obefa so obechen wiase kwa yare no nya nyankopon nti obede no hom se we akopan bi ye na ene wiase nye de so hwe no ma we ma ekoso wiase enye de because ade ma wiase ye de no eno so na ye de bibia bebata ho no ede na ma wiase ye da wi de ma wiase ye de nsanka obema de wonya wakantwuma na ofi se wohu no na wa frɛ no wate wase ya obabu wa frɛ no so ne kasa no wate wase a ukofia na ojubileti ko ye ne so bobi a machere ba wa mama mre me ne kasa no wa kyerɛ ne fie manya ne namba mahu ne fie eno kra mamora no kosoro that u tenie atiefo mu tenie ba eno so ke nipa bra ba ma nipa ne je wi fu manye ye ya oto se be ma bia hu no makasa no wate asema no na onu na hyehye hani na dabe na obebe fi abesemo e bia me time nti yenye ne weekend bia wa frɛ no na onu wa frɛ pacho obetima ba oh my prepare se me ba hwɛ okɔ wura dem na obosi sanu o ni bia to ye pa obehuri no okeka no okeka bo se ni fiefo no ni nua ma no na so bobi ana no me che ne pa me na kasa ene wo so oba besra me ubonzi bibia ni fridge mu a wo fele because onye na kuma mu ade a ene wo ba besra no te basa ede saa nso na oba nso unam na wo sebe be ma bia wo fi se wo ye okay ya ewo wakuma wo se oba ma ide wo ye me guy anka me pe saa be ma ne be se o pen so a ya na at times no so woni ti me je saa na oba no so jina no hurihuri no so kwa no kwa kire ne maame ma ene me kokro no guy bia me hu no pa no we nice guy o na me expect kura so be ne na mo bi so kura ne maame hu no ne o so be fia ba be chia wo bo se wa ye happy because pa boya ye ko ni bebrebe ina no e ye dia bibra na ye se obenya wo ba do na so obenya be ma wona kwam ne be ma ya wo ko fani se se aye ka motobi obeya wo ko fana ka motobi iti na no na me chance na me sese no ma bi se ebe ya nke na obebi ane ne tibia no enka wo ye sabe se bosumo no betra no ena ye de wo chew na chiwa de na nka sa wo ba no nanka watra ho but ebe de ne atra ho because the unni se me yiri we de me ne na atra makọ hospital kwa ma check bibia yesi bi ni me ho wonu so check mi ntinka wo koyen ya koje die ka wo koyen na nso sa so ankoba
obi susu nya kunu sanso ankobo obi susu nya yire the champion say ote oba pere ne minim yo so ndo no office o si wa wie se no asef wa wie banana me ka je se unwie yo nyuma ne biaka na de ekosu de wapom se obi etu ni baba mafo obi etu ni baba afo na die na o man nso ye ya fa ya so ko South Africa mamu a omu so malaria change ace South Africa obi nya HIV a ye bo na baso so wenye HIV why omu pepa eyo masiade o me na me go de buso obi o South Africa obi nya HIV ya we na omu ma ho fepa sanete eto omu de ye ni ehu ni ha ye ni edwane no omu nyane ya no kwacha bonte na se malaria tontom ka na nya malaria na otwetwe mu ni ade a wu suro bi ko oni se medro obetima edai akeo but omo no de omo pe HIV chen malaria ayo omo yi a omo sua madamfo bi ko omo kwa minua 2 cm chawo oko South Africa or America na okota otakoto na amia na mini oba ya na mini nishia no hwe uko ayia South Africa HIV ni wo nti omo penti no o ma sa pe hu nro a omo yusu awo honti because ye can say no e be a majority carry the vote be a nipa dodo na pe ba bi so pe nyame apata na ba no so ensi ano a na eya gens entra etu ni mo be maduro bi na aduro no ewo me dem sesi a o se se aduro no se obi wo HIV kra na nom na ne kwada kra ebi nkan aduro bi wo ho sa ho sesi a me no edam odo pum sesi a eno na ye friend pep no so obi wo HIV na de wunim obi abeko benya ba onum se aduro na kwa unya pep no bata ha no se bi kra ha kra na obede na mnu ni yakoto manka there be enton ko hospital ye de be ma tisa ye sa dia na nyeje so no so ya dosun because eye da ya minya kra na nedro ho ana me kwaje kra na mi nsuro we no de se no na ba sa dia beboa se no ba sa dia nedro ni ye nto ana ye nton na se ba sa dia ne nka beboa nti na se futu se mi itu manipa o tie ye se sa de ne sa dwaman ne se bro ba hia ene onhia mu no obi e obetuma twam da ye ne hwenye yi dabi ya ne ye ka condom asem tie condom yo ma be hia wo me no wakeka fitiase ne de ma wisu condom na wo so ba betra yo me so ma ba betra enti me ni be wisu condom 2 years sa wo fa mo sa no munya test e test no na wo na wo kan ya test na sam na wo kan no obi a okofo ka so mi se kan benya se dan kon kofo e wo ho sa ba se de adro ya o ma mi mi space ne kra kaka na mi woni mi ye ni woni mo fe wo ba ko hospital no o se se o hwe movie na beat bi wom ngam na che sa asemu ba na o ka hospital for them say ansa ko ba ka twa no wu e ba ma kansela ya pe e da ba ko no nso abetina o music akra de be ma o se wanya no ye me ko na ma nko min chani ba bi no o ti de te ma ni ba bi ba boko so fo be shon ko ma ka jo so chira gwa obewu ete na ma nko kura metime be ko jene kura ko na de nyankopɔ de hinta nipa ani wuo ta ma de bemu se nipa ni se da odi bewu a bi de nyam se samenka ko bia ne se guni ti wata mi ko wuo no wo su aso nyame de hinta sa na we na koye ndu he movie na ho ye dia especially Nigeria movie na say horror like Christopher Lee film horror ndi ana no say Christopher Lee what in kape the whole world ono ko film baby kwa bandro na kwa because opia bonta na nkore hu na no swan eti wo sha mo se o ha di twen those wa re na ade sa o ha wo sho sa na de na koyo wo be koyi wo koye test dana ye mfa ma wo ye be catch us ade chi na 2 days time brabeje wo ko no doctor iwura ha na wo fa ha no wo hwe wani kakra wo wukura na hotewe wo wu na hotewe o so mo ka hu bi ya
you were quite first one. So what do you be because hospital nurse out in the mechanic your penny, but then I got 2G emergency war. Now we na we are some operation. It was your way radiation and maybe call no more my year no more the oxygen. I seen it so. It me call no much say Jackson Ocean San Patroniano when I'm sympathetic or say doctor no know. No see I own me in a view. Na me call na me nwane da na yisi ne hwese na me nim ho yinti no oda ho me hu se ese na koma no bon kakra nti me batras na me maame no ene ya busuafo no mu busa am se me call e de na doctor na so wode me ko che se me nkɔhwe na wa ya awie afede ya ye tetani ho saa me se doctor pa ne bai no be frɛ me pacho ba ko no ye doctor de do ye no yi no e bai no be frɛ me se ya ya awie na me nkɔhwe no dress se mu nwanda no na minim nti oba no be ya awie ne se so wa chen se ye wota e kwanya ye fa so kan asem kyerɛ nipa first so obi na se ye se yesuma na mobile phone ne wo no yesuma se kwakura se kɔbɔ o papa amane ana o so bi amane a wo kɔ ne yehwe fufu a menka o twentwen so ma wo kɔ wo di biwie wa de ba wo di biwie because we are kombekum because wo kapɛ aduane na o ma no nyina no wo mu ni bi na wo di bi eto trans kwakuni na de yanka bibia nshem me ba kro wa na mse madura de a me fe papa na so na so ase ne me busa na mo haya na me ba besra mo ne de maba me de ne de meda monya mo fa dwan ni bi nka ho na mo twitwa kante ni bi mo fa nka na ne de nya ho kese na otetewa ti ewie pre ni etwa wo de na benan na so na mo na didi anom no ma no awi mo di moto mo di na so na bushafo na so ma mi wa no abobri wa no abobri abushafo ni say o se papa da ya wa sorry ai no wajimie na wo ba ya wonka wo so aboa so wa wo so ba ya aboa aha no bi wo so ko ya no akoka ebu adai na wo ba de bra wo bo se ni ya twa ko jim de na banka kwa no tum na ge ni di wie akoye mi ni pa de ye sa ni pa de na ko poto nsu abuoi ogba wi abuoi ti chese ni panka sam no ye ha dwe wo wiase enti ade ese solve se HIV asema ekan ni solve no enye easy abanu kura wontimi ne baba wontimi ne baba mentimi wo wutie minister ba ontimi because wakohia ba ma bia obabu na nishia kura na se wo kwose kondom ko rebe yi ato atwene baabi because can ye fe se niente se me na make a show the HIV na say AIDS no me say abeko so ne abetra afebo but e do me be wa issue boss kaka na fa chen wiase sente sa oboa nti yesa no manya wia no wadidi na ho ato nti sa HIV na ye ka ho asem wo be kwa test no na say ya ye be kan ya kire no the doctor be ye ne no ma bi obe ye no wi o ka che o say nya o say I'm sorry I'm sorry they not do say guti the better ne say ene nipa no say na me nam kokora ma nkwaji mani so eti ye tufu de ni ye tufu say ene wi asa se tan ye nam no de wodi wani abuse honde ukọ a enye no ono so kwa na akọ a woni bi o ya ehu no ye nwan ma se bo mu gya ba si brai sabe predators ono no we ka first na say wo na ko di sabi tutu a hwe bo ho ba yo wo mu no o ma hye o mu kondom ni wo dadada wo hye o mu na wo na etu o mu kura do mu ye save che wo kofi kwa mu fo no a ye hye wo mu no eno so na doso ka no bo a eno so na doso se me am offer no Nkomo ewu ni mu bi eno so na doso na ga ka vitu what Kelvin is so interesting no that we don't trust we no trust ni ba me ko re Kelvin status wo fa ko phone so ko re that Kelvin chese emaya totofia chese etuo mu dam tema na mo wiase no na me de me phone man na te ye wona na mo wiase na is a champion am he no fa kan bibia ba pre ni mu mo bo asem beto no wo de so pre ni mu
etitama na mo wiase me de me 4 months o nya de wo so a amekona no ma sesa sometimes na pono ni ade ade me ne hu se style bi wa efe mekona kura da na me nyina se watwe wa hwa hwa dem se Kevin na de na yemi o na me ka se ko enti Kevin ye susuji ni bi Kevin no to zam wo fa me ma usimanu na de aka abakan asem enti HIV na asem no de mesre se wan kasa no show life ye by this time and for any to president so and for any to aduro bia so aduro de wo but bia wo ko jere wo kran so ferry Ghana twetwe wo ha ne musuo nka na wo huni pa bi nka ncho se wanya HIV bro no so obetuo ba bia be ko bia tentra because atwetwe ye so HIV ni cha yade bia e ba so ene wa ba betra aduro no so ese ko jere wo kran so ko sala wo ferry ye tie se be pele du me bi na wo fo trotro kran na adwuma ye na wo ferry e wo no ma bi ho ti asem no Ghana de aye no no so ho ti eno so ka ho ti e besre se wo mu tie se we mu ankoba ene ye se ya obi adwen se HIV ne ko but wo eti eye abotre ne emape no ye mfa nyansa nto ho e wo mapem ene sebe ne ye ko abakan na abakan santemanu ha abakan ye fe no yi akon ne yi kwan e mo mo kan nyina ba fam idi ente se yi akwan de ene yi akwan bia wo ya abakan bia ya wo beto asaso so nya asamato because one min ko mo sikafo memma bia omunua ma no mpanifo e do mu hyechecha mo ma me kora o kwan bi so omunua ma mpanifo no a mo ya abakan no o mo do mu hyechire kwa me despite me ne abiam danso mo ne ade mu nyina metima ka cho se ko mo sikafo most of them no omunua ma bre wo mo wo che o ma me kora because you do maybe a man ne be kokwa so ontimi fa kra ne nko ntu ya bakan a ne de na jaw eti abakan bebre ho no school ko mo ntima nko bi because ukosia ma mi bi o to so a na bompo a wo abakan no bre go ma ne na nko a enyeye ti de ense na ya fa ne sai esi ana say ya fia hwenkwe ma me na me nkomle sisi a enkwa nya da wa bam wesu we tu kra sa be ba tan abrawo nwe eti abakan de ya du ba wiase a ba bia wo ba to no ebi wa wudi de ebi won so a dudu na dia wo e mo no ma nyina mo destiny no eto from say tem because of ni nyanu ma ohwe wo muti obi abakan ampa oyere no ko school o ko school no ampa yaman Bangla watim oye adwuma but hwenhwe expenses no because no maami ni bi ni papa ni bi sa sika na wo nyama no na wo che ni nyira bi na wo hwe ni school ya obaka bebe wo na hwe mu nyan no school ko du ba bi sa na o maami ni on papa no ansa na sa budget se bro nyanya babai se du sa tam na se wo nyan no hwa no mo survive na wo nko a wa kira de a asamato na me apata wo maami ni ebi papa ni ebi so ko eje because busuan no wonko ani ni pa wako school wona abakan a ye hwe school ti kura nye ye wasa akwa abrochire sanete ani wade bu okura na japade wo fie kura ne timi ton se ye di pursue na so be hwe nyan nketoa enu ye de to so sa asema ba jai etu ye be ma na akwa ware oba bi asebe oye o hwe sa no ma ya me kanya esese wo so te oba na se enkoye ofie sa ono nkwani ni pa sabi kokofo di kosi awa di kotua ne nursing training ehun ka mema ni bebre mpa eti mema bebre mpa abakan sa eti abakan de du ba wiase me abakan me nya pani me ma me sa ta no ye adwuma wayi e friend say agreka say he for those days me ma me na adwen say sa ta na KTI na o ba hwe o ba technical school na nye yize eti me ma me ka asem na dream na ni motive nyane se wo hwe minwa pani no na minwa pani na nso aye da ya ba behwe yen ba edu me bia minwa ni ye school a na otimi ye adwuma otimi sidani ade no wono so kofa girlfriend ama sika no so no akodi ho eti na ma mi di ya o se a o me ma dwe se me hwe na so beboa me but hwe eti nipa de etimi sesa e wo wiase enti abakan ni de e wo mu yeni ye wa baka bi wa baby adu batu ne ye besoso so saa wo yini nyane abo odwetire o bank dada ese ya sewa ma dada eno so na embuye saa eno so mu eno baby e kako na baka bi so ho so baby adu batu ye no efie ni nyina ne abusua ni nyina wo na ye dai wo ye awuraba wo ana ye krachi wo wo ye regular stand sanete wa hwe ye atade a
atade e friends atade ne mpabo papa o me o bi to da se VIP se de nyo wa nhwe yie unya tale papa nhye da wa nhwe aduane e we chipo nya bi ni da because was friends ne gu so no doso ma me so ho omo mo wa chene so ho mo me ne wo ka sei obi eye adwuma e wo station ebi FM station ebi ahwe ni play ayede mana enkoyie but ne maame ne papa nso sebi omo wo akura omo dofuo wo mo dan because Ghana hanu sa woni de ntia obi apase ofri kroketomba krokesiem obi oti krokesiem bi ebu se wo de hu sika ni onya ho anso obi so te kroketom sika ko twi bata obi se no be yamam but ye ni motive na kodi se wo krokesiem nko ade ase nti abakan de ye nya wo a ye fo yi akwan etu yi kwan ne mmom no ma kyerem aye part 2 ni part 1 so ukonya baabi na ya abakan a mese ansa na wunyini nu ba 15 years nko na 20 years no na usika egu bank kura no na che ya bofoto amaw na sankoba na sa na wo ya abakan na wo te se ye mu bi na ba fi ye ni mabusu ye mu bi a asama ba wo obi ada eti ehwe ni ye ne nyankopon ye hwe na wo so bi edu bedua no abakan de nke ye nhira ya wo na ba na se bo beto abuso man ke yira se we ni pani o na ne kura na nkura ya bai no aka cho se we pani kura na ye dan no aka san kwasa sam sa no de a kire wo na mo ye respect abakan fo a na ye dan so wo bio oni bio ye respect abakan no no na ye de yi kwan ma wo ba ye wa ma yesi akwan ye da se na me de me abakan de me sa asem we de we si dam akoma so no pani da wo so ye nim se wo na chese ja wo kwa ba behwe fie nom ne ade wo maame no papa wo ho nso wo be ya bakan no kwada na edi wachi no wo na wo ba betete wo mo egwa abrochire nyina ye adwumaden ye tisno so no ne ade kakra ebenya ne nso a ne ye san ye chi abafie ni nyina ne se me na me ye panyin se ne na ye kenye nam so ma mema ni bi wo ho kra no a kire se maame wo ne mpaboa ba me na kwantabisa so nhwe so no ahoro ne ba me rest studio kwantabisa ma ba me agro ne mpaboa abusuafo ono ahoro ne di ntina ma me so me ro wono ro ne mpaboa ono bi hye no ba me wi a ma ba na de atwa no wo de atwa na chi ba me ne mpom te sei nyame adumo mo ameme ho de radia se mete won kasa waba ebre ye wodia ye se ye tie wodie na de waduru ha mo dauma de ade me aduru ha ne se me baketo ameka akire ana ja de nkrofo kukoe okobi de na nkrofo kuko akwan no amranti etutue no kwantu otu kwa gokuro ben so ese America ayo na wo de wonim wo se ye se ba mi asire eneja akula ekoe ena kakra onya proto afabe no se oba be na wape bibia siso neja enkra ho omo ho ano mba omo sue omo nua ba pani ena na oho a omba omukosue no ene sebe oni ho ofrim ama aka ai enkwala hi anti omo ba chese ne kunu no ene odifie wa ma obi atena ho no nti ya na omo mpeso omkonti omo pesa kan onya kakra bi no ba abesiem akore ya kakra na wasi dampon miensa ene aboso aye si we bi di aibi yo pop na ma me nan ka be kase na mhunu ka ana ye meme wo kuma asia ana wono soso ni ho nti abrante bi na ode ho agya ne se ya agya ono so ti brono no so nti ya won hwe ho ma ne bi afi de ye wo hwa na ya frɛ ye se ade na ode ko yi he ho aye de ye nkane ano obi abetwa obi abetwa nti agya ye be nde na ye ko ofrɛ me na me ko ya menene nua ba ko ye ko hwe yekoye ne chese watwitwi bi na kabi na ko obetwitwa watwitwi bi atwitwa na we no watum tokuro na wawura makotwitwe onkronfo ayipa ayasam ketuwa o watu pop ni mu tokuro awura makotwitwe watwitwi agusoro ni nyina na akabi sesensa hoja ya hunu ne pakuro ebe nden
ɛna yɛde tetete hɔ a yɛde tetete hɔ a na obi asan afrɛ yɛn sɛ akwa na asan aba abɛtwetwe adeɛ na me akye no krɔmfoɔ no yɛakye no enti yɛtwa awie ɛna so no a wɔde koro no krɔmfoɔ na adeɛ wɔyɛ sene so ai ɔnna so no ɔnna so no a wɔde koro no nti wɔn na wɔn kyerɛ no no na ɛsan ne saa adeɛ wɔ ma yɛn photo ni nyinaa ma yɛn sɛ yɛn hwɛ sɛ yɛakye no nti yɛpɛ me ba ne no ma na yɛafrɛ nipa no nipa no ɔkɔyɛ adeɛ wɔ no ɔnna hunu wɔnna wɔn na kyerɛ no na yɛpɛ me ba ne no ma wo de sɛ wɔn kasa so na ate anka wobɛte mientie kakra wo de mientie kakra Obe se jawa ure je wumbi aka kire kan kure na obenya wo ba o bi ko na ila po sa we ku kan kan ko te en fe no mbem yo nko na no le se we ndu we wo ya o ti ya ina we find the limit of man yo friends but a good afternoon. But what kind of day? We no more do upon one junction there POP. Yeah, but when fear number POP no. Na government must send me on the numbers is here. We acquire the wire is here na actually nti abafi no position here. Why na bu? Why na bu be? Oh, simple ko na buchi. Okay, nde fa no mami. And how many times? Tell back no mo. How many times? Yo. How many times? 3 times. Why problem? We feel na baba be ni why sansa na wa sabo problem. Wo pacho. Wow, ntimu na ya mu ba ha ba yi ya why se no. Take the video. Last no, no say wo. O mo kada fa. Empa. O mo kada fa ko si na. O zongo. O nya zongo o ko ma ko. Na no ma o sai. And that's what I'm going to do. I'm going to go away. But it was about it. You might go up with you. Oh, yeah, I'll be quiet. Yeah, fascinating. We are for sure on your one man. Oh, if you want to be Nice only if there are 9 items. I was that is our person. What are you trying? Then I will hear. What are you Jamaica? That is our down. What are you video no more? That is our person. Say, Abusuya ye video bi wa ha se utimi join ye Sompa na Facebook ha. Ube hunu kromfotachi amoa pa kire say cables na wakoye free dining na so no mema yire no a wo kire kwan a wo fa so a odi wura afie kodi sa nkwase asem no
na okodi saa nyambra asem ni wie ye no hwe uhwe nipa su ni nipa ban a wo ya wo di nsemfun sei saa burger proof a ye de to dan no wasan no na ese wabo nipa ne ka yenya nkan homa ne nsem ekura ho asem no wasan burger proof awie asai pop no wetumu tokura dane ekura akwatwetwe mu wo yes e de agu botom ya yese ya na pragi ya be fa no de ne kɔ na kyese wo ye nhyehyeye ne saa na obi atena wom abra ne ho anya bibi kakra wete ode ni ti eba ba bi ode ni ti beto no hwe kwabena ne nkwase asam a wodie maame e me de se wagine mama obayi eno kyerɛ sɛ abatanfo nyinaa agya ayi wofata aka asem bi sɛ wofa ose de bibia wo de paso so enti maame pa no wobɛbɔ ne din sɛ maame pa me da se enti wada ne maame pa wie ye awrade nhira wo na asem wo esi ye die na wo ka fa ho ye de ko police station de ko dan wo no ye de koi womo na womo kire no no womo de ne ko police station ane niema na eso no nyina na womo de koi ana womo frɛ ye na womo san na eni a womo ne ne eye wo ho no nyina e de ma ayen enti se kura se ye de asam no koto kokoto akola na se mai na o kire no no ko di adanse no se nyo no nyo de wonima akola no kura onima be ma no ono so jira ho bi se aka ho na homo nso so onima be adan ne si hefa ese baabi di dodo akwan no so ese baabi di krankwa mu dodo wa nkran wotra wo fa nkran denta side wa ele wo mu bele no nti wo mu bele no ye no ayi boni bia ye belabo afei ye frɛ kɔto ane wonko ene wo mu sa ma ya san kire ti asam no wo kɔto dia ma me na ni kwan sɛ ba fidie ne so sa ane wo kɔto sɛ ya de ana eni kɔto dia ene ye betimi aka ho asem atwitwa ho abat ye ntimi njeje pain sei na ya de enso so enkɔkɔto a na nke bi a ye tisi ya ye di akire nso ene me na me o mo kire no no o mo kire no no ene de ne kɔtum ti ede ne tum no ena o mo ye a o mo de asem no kɔto no nti na ze kromfon de otene baabi no na oba no so osi dan ne nso we what akwantu mo ma ekura okay nti na nka wo ba na nsusu ye ne sen nsusu ye ne se ese ayiwe no ne maame nom na busuafo me ba no ba ko wonkran ho se wo behunu o mo behunu no o mo ba ya ade o mo ase won kuta sika 14 million jese we burglar proof we say ne ne me nyina 14 million say yanye 14 million na bosumi bia o mbetete o mbetu ya 10 million amayen ana me se sa asem ne de menti ase efi se akwa bra wa bra ya bibi meti we na mini ahode wono a eduro ade na kakra wasanya kakra be ye we na wo ni palestine emudie mu oya pa abaya emudie mu oya ma me no di abaya emudie mu oya na watimi akoye ne se gu ho kra na akofa aye de a sani egu ho no wafa wo se sa de ade ansa na wo sai we na tumuto kra wuram akwatwetwe ahoma no empoma ya ewo ho na de na ya no wo de ade ahyem oyida ayi ahwehwe na hemo no na nka wayi kra akosi baabi edi dade ahyem bie empoma na wuram akode mo adan na wo yesa na suntem ya odigina ho maame ze say no asem ne wo court no de age ejama court na court to aso nti no ye hwe de be firi mu aba na afi ye hu kwan a ye de be fa so ti meza champion bremu na wo famre no a wo fa kan asem bi wo dem ha bia na asi no eno na mete ya nti me frɛ ye na mesiriafo obi a wo tie mi sa bre obi de wa fa kwan boni bi so wo je ho anye obi de asem oto manyeti ade akramadwene wa obi de asem oto so obi tete obi kura bodua onase kura hye adufu hunu kwan a be fa so a be bisa na wo de agi ahoma yi
ana bi a wade bi ehia wo bi fa enieden so bra wa amre ho a wo de gi ahoma yi na eni yeni nkomo na nsem ni bia na ya ye ka ne ha no se ye ntimi ni court ani magi court wie na ya de enwura court dan mu dia na esenke yesu ye hwiri de ani mu nti utie mi agi ahoma yi na adekode tete wa ma wuntimi na no frɛ yɛn na yɛmoa wo 0509 438 507 0509 438 507 anase 0509 438 484 0509 438 484 Ghana baby a yedru na wo bra wo ho ya ade a wono ma asisi dan wa estate ayi enya estate kura new site asisi dan wo new site watete wo mowre ma ye ne nkakra ya wonim se manya bibi aja bra mi brei se manya ahotokura manya baby am di miti beto keke bo se kwa brane wo di bet ya boni sisi den no wasese tools ne accoutrement na wo sese kakra wo bon wa bawura ho na ne wasai mu niama awia de obewia wo yesi atwitwa etiti new site fo abusu ebi ni we de nyame ya adoma comfortachi amoako no yetimi nya ne video enu bi na ahwe ye no he etire so no etire pa so akwa ye odidi sansamoni hwe o ebi e won se abusu akwa pribe ma no ewi a cheun say busuan ko fa 14,000 de ba say yanyina de aka ne ntwa nkakra Ghana asem no Ghana asem no say ya ni benya ni pabonefo a de bia omba be hawa ma obi pia ma wawu agya wo mo na omo de omuti wo didi enu nti na me de ahoma yi ma o me sense so bio tenate mo obi nku 0509 438 507 0509 438 507 anase 0509 438 484 0509 438 484 Fred Sompa production na wasem no ya nyu wiska bra na yemwa o keke free unya ne baby a nyame ya adom na ho towa na de mu na ase ama producer obo awo aha Mr. Champion Bremo na say die na ya me da wa hwetire a wuhia na wie ya so wo hwe photo ya ekwan ya abrante na faso ya wagina akimbo no kwatese hwe mfa no wo chitafo wo obi ya osuma no na busia 14,000 e ba ne tena mu de hye be wi ade ya osuma no na ya baby ya asase no wo no me brother wo efie wo na obi ye ensuo kase pa drinking water bi e wo ho no mo na ho no edadi efie wo bebre ni nyina edadi wona mkrampo na wusu enom ne ade na wotimi wo se we no eye syndicate enkofo bi ya o maka o mo bomo ya se me wo mu di se adwuma ya hyehyɛ ho kapraga mbesi wo mefa no odi ekwa gang no esuma no no wa beto ama omo ton wo yesenso yes na who knows se ni ono no wodi adanse etia wo mo no who knows ebi aye be chi no no be ka no be chi be ti bi o ye part of it oh ntini e person me kan say enkwara no mu say no we no wo mu di kan be first spy area ho ehun say we ni keteke bia we no obi aye a wo hwe ho no no ne ade ni edi kan ya yira no no a na be fai and what's on the phone? Oh, fine. Baako no osan akọ e na oba de to so mienu enti de to so miensa na e kire se ye kire no no ne kire se wawie watwe ni nyina awie tete Lester wawie enti na make say wuti wo so no ana e ba ho no no enti afensa kra no ehu bi ani ni mu kire se wonim se to ne de ba be twitwa ade eni so mo ko fa se ske ya ye bodi 14,000 kire se 114 ani e ma me wanka ni ye abusuafo na ese sika
sika chese ye beli abrantie ni wieye no abusua de ba begina asem nanim no eye 1400 titiska no eye 14 million na you so 14 million ya mo de begina we na mo se yenyi asem no emra efie Ghana na emeka wo fie na obi okra 14 million ya odi mbra wa ya wires friends of pepe wo mo afan ebende na uji seske obesa from say brani enter sense there be no sa enti ye pass mo anfi na mo mi de mi ntu say mo ka asem no fie ya de na nida no ho na waye wa ba mpresa na nida no na waye enti abushia ya wo mo ta na chi no wo mo krampo no senke chi wo mo because how come so ko first 40 million we estimate when me ya say of ya 40 million eska enti asem no senka nya court na wa na nko mu yese ya nka akure nko bahwe nkwa o say kwanya nko bi ni be fa so no ka obahwe nkwa enti ese ni ye twa ne court no ebeba ebe se bia say until the near dade a ekwembo no ye obi so ye brasi mu abusuan for 21st clinic ye the sciatica expert de bia me ka kire wo say sciatica no ye yade a ha adwen den to wo a wonte mase agede ebeto wo na ade da fom koto fe nyeye na fe ye hunu se wate wodwe no me pa cho entini a ye kire mu a efa wo to ase a be fa wo sire mu no aha sa entini ne duru ba bia na ya wo agya wo yawo ukoto enyeye wo da ho ebuei wo gina ho ebuei kosi enkosi kwadan kwada fadan 21st clinic na ya jesiatica ne ho abasobodi ebebre Ghana ha de yen na ye ni nyina ye de to nchen a wo yade bia etete wa da ne kwadan dada wo so a waya niama nkoyi no wo so bia hwa ye fadan 21st clinic na fe yemfa machine wanwaso aye wo no yemfa nhwehwe mu emfa mawo na massage ne nso so de fadan yen obi wa me se won ko massage da enso ye kan hututu a na wo kan bi won ko massage da ye kan hututu a wo so be kan bi na se wa massage no woni ma de kro e na afia hututu nso woni ma no aduro fabra be dan yen ye lab ye san so etwa scan branches ne de ohu donti eye 15 na wo kuma se na o teme nkan ehwa overseas bra ye ne Sompa TV e na wo edan kromu obo asenso so de ye wo council quarters court junction enkran ye wo domi market sunyane ne nkransa ne tachiman so ya boye nsesen wo hoje ahomayi 0249 311 311 0249 311 311 Roman Father Dro nie ahotonie Roman Father Dro nie apomuden mapanie na baabi eto no de edro edi kan pa ubo wura ho wo se ubisa eye Roman Father Dro Father Martins herbal mixture titriti ye stroke etetewa ono obeyi afiri ho kra Roman Father Dro no ebeyi afiri ho sanso na honam ya ne mre yo tete pressure ne diabetes yade akwankra da ne chronic ya mpese ebetu mepacha di Father Martins herbal mixture ibi ne nonom na wankasa obehunu se wate apoyie pa je ahoma ibi ana wo nkomo bi ana bia nsem bi apese obisa 0247 919 122 0247 919 122 achedie soko promo no wonje wo de a me se kai wo se bomodin abo anan ne koto promo tomato mix gino pepper and onion gino jollof mix kokotobi na woto a wo de aye aduane na wie no wahwem numbers bi wom yi wo phone na bobo numbers yi ansa na wabode a ewo akrade ni mu anase pack ni mu no star 844 star 99 hash star 844 star 99 hash oboni say ya ene airtime ne de aburu 2.5 million wo de wo mkoje sanso so na chest freezer obedi bi free television anase TV no obetimi adibi sanso na microwave ene nkuku ede no anuane ne aba obetimi adibi kai enso so da so SUV kakraka mpanyifo de kokoje na ye ni enyaw ni nyina no eya achedie soko mesito pomo tomato mix gino pepper and onion ena gino jollof mix gino hot pepper powder so wa wani to yase yese eye truly hot kiresa no ye pa aduane de meseme na asem a woka ne se wudidi aka wi huwa no kakra na anye saman wudidi ama aduane na enye ya kakra
kyerɛ sɛ mako ne hyehye na ginofoɔ deɛ ne deɛ mepaakyɛw ɛho te mako mproye bi anim na mawaduane ne mu abɔn MSG enkyene ennim preservative bia ennim ni nyina ne sɛ 100% natural enti wonsa ka bia wokɔ wode ye won kwan wode ye wo stew stir fries nom ne grills ne kyerɛ sɛ wototo nam stir fry bia wo ye tale abai bia na wode apetepete atosode no so na sɛ o simu wo na wo sene na kama ti wudi dwa ya tobi pa OCP Ghana Limited ekuafo nyina ni daso ekuafo nyina ni gie eye OCP Ghana Limited yenti America ne sei ni nyina ne sei ade bia ekuani wudua bia OCP sei ye ho fertilizer eye papapa tie eye papapa edema enti wo agrochemicals wo de wo agrochemical shop na wo akotobia bomoden na kira ade a wudua midua bia niama ntete wo ho ebia midua bia koko midua wo de kire se ya atosode ye OCP 1515 OCP 102010 OCP TSP ni nyina no ai ye bema wo so ne wo de na afesese de na esika wanya no enya grokra tago herbal mixture ne capsules de bia mdi ho adanse afidie so de kire wo emodoso emasumdie ba fie emafie ye de yesisika hia wawadiem na enso so etode bi aba ma wontimi mu adwuma kra na chese asai case no kra ba ma woni hwi obotom nye de kra no na enye se wapoma wade egina so e ba ne saade a na ese wo yire ba bia de din ti ba ma wontimi nyina so wa mepa chew tago heba mixture ne capsules beboa wo pa sanso so oba woni atenkan ba ma woni atenka wonom tago heba mixture ne capsules a ebeboa wo yie pa infections ahodo ni nyina etu ase de ama ba bi etu nnuro na yetu nnuro nyina borura ho kokwaje wo de 0243 228 296 0243 228 296 RSYD no VG Studios makacho say ade bia ye de cameras eye bia wonom na eye no say wonom wo space ya wo behia say bia wo ye podcasting ni ade bia ye sinitwa ho akade de RSYD no VG Studios wonom ewo bi ye san wo special effect a betimi san de atoso na ma osini no aye krabehwe ye won kran mala mabase off First Kukuko Street Jiahumei I mala mabase off First Kukuko Street Jiahumei 0574 715 778 0574 715 778 Wofa ai nenso so de kromfo a ya che na wie ya na japade ya yire no onya agro nenso de no no onse ya asemo de bia try ya kasa Ghana no ya nhwe ya ipa bi de mebe show mun sema ya de bia wanhwe ya wonte ase kwa sempa na mpanifo se sebe o chirbin kosua se susu ade ne kwa ense hwe o aboa chirbin de kosua ana ebobo nhyanka awade sa akodu court na court nso bete yentimi njaje asem wa ha ne mo betima kan wa asem ma fofofo bi atie no majade omoye ne mo so ko jaje de dabi esa na eje court adwuma na ko che court adwuma da sanete na yesa akoduru ho ne mmom ye me pese na me kan na ya ho no uji machinyi kaka ne se edu me bi ho a wo beta so se wati bi da ye se kromfo bi ko wi ade ye kuni da o wo da ho ane edi to abesi wo so kora ho sa o iti ya na edu me bi ye hwe no ma bi se no ya na se bi betime du police station wo be hwe no na yes evidence we evidence be na chance ka communipa accident na see you yes ye ko no e ko papa no ye dwere ho ha na ye ne yente ase maka mra na wo ga na ebi mebu a octopus inti ya so octopus se ho anwan so octopus wo nsuo bi se den report one so maya nipa no so no wona mo na okofo kana kengan ni wo bataja wo kan se na yiye ti du mebi anam kwankwafo bi si e chikromfo no saa o mo si ye ni adaje a ebi ko ye sa ntino ene team ya ye bibi case die woko ni site a obi die esi wonko awie o eno ma bi se do ntimi wie bi ade ni site fu ehunu eno ma o se me se obi dan de fiwe bi ye no ko betu ko awie ko tatremo eno ma bi yakoso fiwe afo bi a ene tenant nsam no ebi wa anya tenant no nyesa bra na wa mo na sabe kwancha bode wa ho ama na anya yie
ito e ba ma kwase a ogyina ne nisu nchem ne tire waye ya che ne kwa na ho mfo ene wade ne nsa so ne sisi se bi wo ene ogyina ho because of say ni friend so obeto bo abewa na ne nasi bibi so ya che ne ya jano ya ne kase se wotifie didi atense maani kwa se nde e wo court fine ene mra bia bagana ya se ya chi ni peni kwa se di be yayi e se jano ane be no first no say ya se mi offense is bailable first no say wa se ya chi obi a first police station ya chi obi ansa ne bebe no ne ya frɛ wa wo de asɛm ne kɔɔyɛ ne nipa na wo bebe no nso no ya hwɛ da bia woteɛ eni sɛ titam sɛ fa ne bra be report ni wa enya obi ko din kwasasɛm kunkua ewia wa de a wo be kɔ nipa no wɔyɛ sia be no emre wo an sɛ na Ghana na de sai we e be tete ya san ka cho sɛ ye investigation aye nhwemu Ghana na de sai asɛm we e be tete yen adwombɔne asɛ ma emre we adu tema me say na na ma hyehyɛ no wo mo hyehyɛ mo na nipa tuntum adwombɔne we tirim na nyɛ kwabrane tia wo masifie wa ye ni pop ni mebo wa ko buo gum akọ ma ko twetwe nwoma enwoma no kopa na ewo mu no omo de ye no ma o kopa no akọ ma twetwe bottle so no wo beka se buro bottle wo ye senkoa o ho so akoye yi kakra no ho so akoye nwura kakra no bi a wo ye afuo na bi kwa na wo ko tu ne cabbage bi ana bibi sa na ne cap na yema tina na make se room na bia se okoto kronfuo bi na se yakun na utie de woye ya na wada wani se ne kwa so a tietia because tete ne esi nipa bi abo bible mu yansi ni Stephen no de no woye ye ni nyina na oba Stephen yesi de won ko nyam se no ko anko wiade o yesi na bo na so bia yesi na se yesi na bo a eye de ade a enti adu me bi wona se chi nipa bi a wenu wonko hia nipa bi se won number bi ene de se ga won wakwachi obi ne nkwasi asem ne bonen ya de na ma wo country no aye kura ne yetu kwa akoso ese masem nyina na wo fa waken Arab country enti na Arab country na obi se me ko Dubai obi se me ko Saudi Arabia enti a because of o se me ni so a ko bi ko dabi omo de se kan de ko mo na twene kase ko bi ko dabi ko ti se India ya shamra se emi na ntwe ho enso omunye na ntwe because omunye ntwe no eyo mo bosum kese a omosom no ena nkrofo mienu bi kwata India kura bi ase no kokum na ntwe twitwaye ena ye chie wo mo kwansrefo ai ye chie wo mo woni ma de akroma ne ye eye mre da wonti ye nu obi a emre da wo ena mo boja fuma ena mo hange wo mo so na mo hihye jafuma no e wase ese no mo twa jatum na e ho mo enam bi nche na e ho mo na chese awon mo nyina no obi anse elepen but ha obi adi kwase sem sa boka se we sika de akoma mami tete sika se 14 million na pop ni mo 400 pop ni mo se okoko so e be kata na nim o dan kwase asema na abaso we ya de ne kosesi abewu ya kata na nim na wa de wasem na ya bie wanim na nka we nti na Ghana make say school ni teacher ni dis kwase asem fefe akola the punishment say ya yi na free promo ne kwa kurase o kwa na no na o sa kwa ne ho nti ka we ya yi na nim obi obedi nkwani ya yi na nipa no woni o eno ne big punishment as we be sa kata na nim nti amani pa bi tikro mu edi nsanfon na sebe obi asi ne fie sei wakwata ho abu pop agum atwetwe homa nyina eno ni mebo eno ye fie pipe bia ya yi na chese ye say plumber mast estimate kakama pipe wa ye beto ne de lema sabi insuo no akoto main drainage mu ya check ya na kakana na ya beto pipe nkwa be 5 almost 20 something million tete sika kakra na wo enti wa hwe boto e da ne kwa ho a watwetwe saa yi a wode se nyame ampata wogwa na ya che ne kwa no okofo bia manasa abayi a ene hwe sika foforo na kwase woni na mo ne na busuafo be pacho awo ka jo e pacho e pacho ene na amakro na ede aye kro ko Saudi Arabia okwa ntokwasi still kro num na amafo play ma de bia because okwa obenya adwuma ye emra ye adwuma
abrocha ye kan emra na ye adwuma ahamra be na ye adwuma wa emra no wa ho ya seso but wo benya kwabrani bi ama na be pa achew asa fa kire ka se wo de me na me mo fa ase no timu de na ekokoto ese mo katam kromwa mesi asikofo di sonfo no mpanifo no be o mo ma na wa fa bob for catch and me asomasi munye say do before complain me say penifo bi adi kwasikafo kroma asikafo bi adi kwasiasem o monko ano ya de o mo kokoti akata o manim wo wuni bi ne de ne yi wani enko ya o mo koku o munye wo kaso na ifa kra asama se me mo be kaya o mo twetwe akra de ko de bro kokko bo ni tisu enko yi ya de mo cha pick up to ne akata o manim I say so mo ya efe ne akata o manim Dabi because o mo ya hia for ma they say so mo efe ai sese ha no obi wo sika na odi nsamfon ebu obi ekum obi owie obi ade a yesi ende enkata nanim na ne di de eda bonten wei enti ase be na wo sa ase muim ma beta ha mesi me pese de me yimanim ba me so me kasa no na na ya bom abusa me ya fro se me se fro mo na sa mo me so sa yenkata manim ade be na wo sa ade wo ade be na wo sa ade wo enti no bi ho no ma si e chekrofo me si e chekrofo me ntimi mo krofo si e chekrofo me bo ojo ye ntimi mo ni bi me mom so mo bo ne de a na ya me de nanka wa loke de ntia make sa se wo bekai bronu bi so a ke si e koja okwan insuo kakaka de wudu ane o maja okwan de kwan mo bo so ja okwan de me nka na fidie so ni e ja okwan na next time nkwasafo bi ete o man mu we wakoto isesi ane wakoto na sika no botoma masa obebo nsuo gu wana wa yi a uje obebo nsuo bekasa wa mobra wo pani wa mobra enkwadi ni pe bi aye bi de daka masisi sifie bi ye kan fo mama fo ko ja de fie no etwa pictures enyo musika o enyo musika enyo ma se ya no dia asim fie obekọ no wo waje adwan nyame ampata o girlfriend na o yire no de musika bedada no wa fa o yire no wani abre uko police station no sa ko tua usu ni kapre na usubu no wa fon krobeni na we ajiwe kwase wetwe sika wo no nti ya na hia dokure na maso na maso se be bi mu so epede de ne be ho yenti yes small boy bi odi na chi pa we jani ku di small boy bi achi ne sika gun ho ne sika ketwa hwe ye koso eti du me bi se ya ne de nyoma bi set example the word brofo na ye example no ene nka baba ye de ye fa de nyoma bi en set example because when you na do so bejai do na do okromo I won't tell police for ase ye chi motor so I won't ase motor so no mudi nkwasasem ene pragia no nya ade sa ene pragia no ene mudi di nkwasasem hia me ha pragia wa ni musa ne hwe na obo anadwo bla se me yedai no ne na hye ho e obehia ma na fa no ma bi ukohia pragia sebe wa ye driver na dwo ofi obeka to se anadwo bla nje mema enso na pragia do na nkora na ekanti eni sikani brenti omo na akronfo de omo bokro na binum eti akoba ni se ya bebi akodu no ye hwe de nyame ba ne mo ye fa ni di akire na ye sre court no de ye nim se de Ghana de emra ne da ho enya adwuma na enso emunya dendenden ne na mo ye hu se yes wuti kura emra ye adwuma o Saudi ne Arab country ne ye ko ho no emra ye adwuma wonti wonti mi fa nko ho ye che ntu agya kwa da because eti amra eti ya de fancy ya ne de court meka me da se ofa abusuan wotemenka maka kire o se Sompa TV dwuma eni ba ko wo pedan nti sebia edan bi da Ashtown wanase Krofrom wote Ashtown wote Krofrom dan bi da hɔ a wada woro ma me de ahoma yi maw na wafrɛ yɛn ye de onim sɛ ye ho dwo edin Sompa ne de ye se ye market ya pa nti ema wo yemu nhihye okwan bia so de ahoma yi na frɛ na ye mra mehwɛ dan no 0244475462 ofrɛ ya ebɛbɔ anan na ya ba be hwe edan no se ne esitie yenkɔ ahoma ne so tew 931 0548931931 anase 0551931931 0551931931 wo fa so can be ya de ne make an say number na de tudwa no obu obefre producer ni be din kuma kan bibia o wo kyena meba wo be do obefre no se me pa cho bia ana wunya ne kura ye be sere wo ono nso de na nia bere de na nia bere ye hia ne ha wani mere ya me sere wo en ha wo that's all
tie nti no number me sande atudwa ebio Calvin birthdays bi ene ho 0548931931 no sorry so ansa na nkrofo e de pressure eto ye so dem ha. Hello, good afternoon. Asama mo kan de ina ti na so ko ti court nti ke betumi a kamunta na ti a nse amko court amko ko ti sa pepe ne ye no na me ka sa ba ko ti ata wa ti and then it is to say about say what the concept the bania the more pressure na so mai mo and I'm saying about the Transport of the dinner, I'm saying so Ghana, no. A bit here, no more James among me. Oh, my band, near something for me, what is the answer? The Ghana is sick again for the also. More sense of what every James, this uncle near simple, you do a man to get your mind. If you say, one of my child, which means I know the drum. The number of us, marketing said, I must have never said, tell your man, but let's look at a bad man. Let's look at the MP. This is a Sunday, that's a this car. Your uncle High Court, and you. We are new coming in your place to the Fabio, as a book. One can talk more on that day, and my name, you have to know what you think of that. That's one. Yes, so yeah, that's 0548931931 0548931931 and I say 0551931931 0551931931 aboafo anenso so mota echi Awurade Nyankopɔn enhyiramo monso so a mutimi etrace ba Facebook maka kire odada se Facebook sesei no handle no asesa Sompa man nti no hyene nso. Hello, good afternoon. Hello. You ra me pa cho ya mo ha. Yo me pa cho mi yo me pa cho FNC Sikasema Popular Council Ghana. Penny for a special two political parties, NDC and PP. No, Omono, Anna Ghana, your short memory. We say position, no condemn Kumban say, we discuss. Nagana phones so your short memory, Tia Tuaba position of the Kuman and Kumanaku position. One over, don't we the same thing? Not other. Former opposition or opposition command now non the same the be as anume nti si ana na mention na say Ghana ubabi more position be ada ya set for what apartment be piawo I don't pese sa ne be aduma no prepa party se ni na o we friends so I food so yes na to about yeah and I say also to memory you know we convince you we convince you because it was short memory. I need a refugee. I don't know more family people say a party with our two. The Japan awareness, no. I was saying who said, I was saying who bank account, how I was saying, scared you now feeling sooner. Say corrupt to be now, and also. We to continue to me say we are corrupt because the real say we try cascade try no and pay for it. Who say more than that. I will say something somewhere. I'm not moving that investigate put some measures in place and somebody. I too say Abambi will say Nkuman come and send this walk away. So a project we are only positioning in Ankama on yet. In case we lose power, no position, lose power, projects no, or not, so I don't know, yes, amendment in our constitution. Yeah, that's it. Yeah, that's it. I was here for Yadamina Moase, Yamea Doma, or China, your best barbet wow so,
nyambo ochina wa mabi a mehwe bibia na ese won soso wa ye ho kuro we mu de say Friday no Sompa dia ese wonte ya Friday bia no Sompa dia ntinyame ya adom ochina soso ye behia na ato so midin de Nana Yaa Serwaa from Mystic Queen Macrao. Promo pack of Nkomo tomato mix, Gino pepper and onion, or Gino jollof tomato mix. Cut open the sachet, find the code inside, text the code free of charge to *844*99#. There's over 2.5 million Ghana cedis in airtime to be won, plus amazing appliances and the grand rewards, a brand new car, and an all expenses paid trip to a dream destination. This outfit is FDA approved. This promo is regulated by the NLA on the Characters Lottery platform. Terms and conditions apply. Taste